تماشاوانên birêz li ser vê mijareyê berê xwe bidim her du mêvanên xwe mamoste Menal Husko şorevekarê siyasî ji Swêdê her wiha mamoste Bûbê Eser nivîskarê Bakurê Kurdistanê ku ew jî ji Swêdê dê mirabe hûn her du xêr hatin. Mamoste Menal ji cem te de ez dest pê dikim. We rekandina pê de şûpand tê de çawa ku we dît ku çawa sifkatî careke din bi hêzên pêşmergeyên roj têne kirin. Çima dîsa ev gef û tehdîd ev sifkatî bi hêzên pêşmergeyên roj dubare bûn? Boy te ji bo mêvana ji bo temaşevanê ark ez dixwazim ji dawiya axaftina zinar dest pê bikim dema got heka şêst xulek wane ê çend zarotê de derketva ez dixwazim bêjim bi salê heftê û heşta heta weke îro pekekê derewa milletê Kurd û Kurdistanê dike di vê derê de di destpêkê de dixwazim bi deqekê bênima ziman ke pekekê heta weke îro mixabin em naxwazin nasnema pekekê nas bikin em geh dibêjin destwerdan em geh dibêjin teror em geh dibêjin destê li gel dijmin ev hemî dûrî rastiyê rastî ew pekekê bi xwe dijminê milletê Kurd e pekekê tiştekî kurdayetî tê de tune ye ji ber wê jî kê ji dema got pekekê ava bû heta weke îro dema got li dîroka wê di meyzênê Türk û Ereb û Farisa weke rejîm nikarîbûn ala rengî biguherin nikarîbûn navê pêşmerga biguherin nikarîbûn strûda ayraqî biguherin PKK hat jiva dest pê kir xwest ava biguherê di dîroka gelê Kurd ji bo xatirê gelê Kurd weke netewek ji netewê wî dûr bike. Îro roj dema got vê hêrîşê dikşênê ser pêşmerga di bîr û baweriyê de karê xwe yî fermî dike karê xwe yî got weke erk li ser pişta PKK dewleta dijmin e. Çi ye erkê xwe çi ye mamoste Menal? Yani îro roj dema got meyzênê pekekê li kî derê parçek ji parçê Kurdistanê teslîmî dijmin bike bêçare salê verê li gel rejîma Îranê û li gel Sedam Hüseyin û di pey wê re li gel Esed û li gel Heşda Şeعبî û li gel istixbaratê Tirkiye di nav hevpeyvîna de ye îro jî kê dema got feşelekê têne feşela li ser erdê berê wana li himbêza Beşara ne Beşar wa qebûl dike ne kesek wa qebûl dike weke kesê got berdê çolê êdî dîn bû nefserê xwe ketina berê xwe didine پێشمەرگێ گۆ لەسەر ئاخا کوردستانێنە پێشمەرگێ گۆ دەستوەردان دو تو جیهادا نەکردنا زێدەی بەرەوانی دبەرخاکا کوردستانی دەکردنا ئیرۆ ڕۆژ پێکەکێ هاتیە خیانەتا خوا تێرۆرا خوا ئەوێ ڕاستیە خۆ ڕاستیە گۆ دژمنێ گەلێ کووردا دیڕیە ڕاگەاندنا خۆ بە ڕاگەاندنا گۆژە ساڵێ هەفتەی حتا وەکە ئیرۆ نەڕاوستایە هەمیژی ریە شەر و پوچکردنا نەتەوەی کوردەیە پێکێکی هیچ کارێکی خۆب کوردیە تونێ دەوێ ئەم vê ڕاستیەش گەلێ خۆرە زەلال و دیار بکەن. بەێ ئەف کریار و بنپێکردن بەردەوام ژالiyê پێدێ و çekdarên bi ser ve jaliyê PKK ve li Rojavayê Kurdistanê çi nameyan digihîne Amerîka û aliyên Kurdî ene kesê naxwasim ku danûstandin di navbera ene kesê û peyênekê de ji beriya salekê dest pêkirine. Di destpêkê de ez bawerim yekrêziya mala Kurd daxwaza her kesekî Kurdekî birûmet li kî derê dibe li kî çawa parçeyê Kurdistanê ya li kî ji erdê dibe. Lê gelo dema goş dema pekekê ava bûyî ji Kurdistana Bakur ti dest pê dike heta tigihê qûnaxa îro. Yek soz, yek peyman, yek levhatin bi tarafekî rê kiriye na. Dîsa jî pirs vegerê çima ji ber got pekekê bi xwe dijminê doza Kurda. Di vê derê de îro roj dema got em va kiryarê pekekê temaşe dikin yanî weke gotina got James Jeffrey bi hişkere û zelal hata te xuya kirin got ji mafê Tirkiye sînorê xwe biparêzî. Yanî tête wê maneyê got Amerîka fêm dike got pekekê bi xwe ئەوی حەقی ئەوی مافی دکێ دەستێ دەولەتا تورکدا گۆ عەردا کوردستانە دەبن دەستێ سووریێدا ئیرۆ داگر کەر بکەی ji ber heker hinceta pekekê duê dête tunebana heke wênê Ocalan duê dê de tunebana Efrîn nedhata teslîm kirin girêstî û serê kaniyê nedhata teslîm kirin û îro xeteriyeta li ser deverê dî Tirkiye ke Tirk daxwaza 2 kîlometr dikin hingî Rûsa û Amerîka bi zelal û bi hişkere êş tirkare gotba mafê te tune sîronê welatekî dî derbas kêt milletekî dagirker bike lê dema partiyek îro roj tohma terorê li sera hişkere û zelala û Tirkî ji Amerîka ji Rûsa dixwaze dibe ez mafê xwe diparêzim yanî weke mafekî îro li gor dîtinê weke pekekê rêxistinek terora wê çaxê mafê me heye ji ber vê jî kê di baweriyê min de îro roj şer hatiye rawistandin lê nesekiniya ji ber
حتی وقت وی دقیقه امریکا هیچی که المهلت که دگره گو بلکی چارەسەریە که ببینن و امریکا هکا چخا جدیه نه جدیه او دبه گفتگوی که دیتر که کاربن قصد و پکه که جوه داره درخن دا ترکی هریج قدیتر که نکه لی حتاش پکه که به حتی جی جمیل بایق و مافیای قندیل به وی دسته دی دسته ترکا و دی دسته رژیم اسد بچاوا ایرو او آنین ناوا قامش لو ایوا بینه گو تشتکی کردایتی نمینه دیموگرافیتا کردستان به گوارتن بلته ما مستمنال اگر ام فگرن شهادتا مالباتن هزن پیشمرگین روش تجی و گهدار کرن قالوا دوان شهادات عنده يعني نا ديار كرن كو مالباتن كو دا آخفنين مالباتن لشكري روش بنا قربانية يعني بالزوري بنقفوا تهديدا اف آخفتن جوان هاتنا دركتن باشه که وقتی گو امهرن وکی گو ماموستا بوبه آنی تزمان ام ترسیوی تماشا بکن ایرو کی مرتزقه کی خفروت یا کی آجانه کی عمیله کی دست دریجه ایرو کی دسینوری کردستان روجلات دا پیشمرگی قدپا ایران کشتن ایرو کی دست وردان دا کردستان باشور دا کر و شرع پارتی وکی کر و شنگال دا دست خست دست حج دا شعبی دا و هجوم کشان دا سر پیشمرگا کی بری جیما صدام را دا سال نوتی دا لف هاتن کرو هجوم کرد سر پیشمرگا که دسته خواست دسته رژیم اسد و هجوم کرد سر کردا به ترسی وینا پیشمرگا هجومی کو داره کرنا پیشمرگا کنگی در ویسیناری خود درکتنا پیشمرگا حتی نه هاتنا قامش لو بروانی نکرن جبوی خاطره گوخینا ایسان کرد نوی ترجاندن لی گرک ملت کرد لهر چهار پارچه کرسان الحمید دنیای زانبه پکه براتونه پکه آجانا دجمن دوزا کرد امکارم ببیجن کو گلی مل روجاوای کردستان ایدی بو رهینه بو وکا دیل وکا رهینه بدست پیده و پکه ده امکارم وی که ببیجن از گارانتی دیدمتا ایرو ده هر چهار پارچه کردستان ده هکر دا گرکریا صلاتداریا دجمن تنبه و دست استخبارات میتا تنبه و اف قوت و هزل پشتا پکه تنبه ملت لقامش لو لمسيبين المهابات الهولير ديار بكري لحميشونا اي طي بكاكي بكفن اي بكاكي جنابا خب قوتين جبر جهه بكاكي هشكرو زلالا جهه بكاكي جه اودي رش دستي ميتا دركت يو جارك دي تركي دفي جهه وينا فقري وا اودي رش ودبن ساميتي خود بيجي بله همان پرس ارسي تجي دكم چارەسەری چییە؟ چش خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان تێخواستن کو ئەمە ینی حتا و پەکێکێ ڕۆڵە پەکێکێ دەسەڵاتداریە پەکێکێ لە ڕۆژاوای کوردستانی نەمینە. مامۆستا مەنال پرس ئارەسەی تێ دەکەم. دفێدەرێ دە جارەکە دیترکێ ئەز خۆشی کێ دەبێژم وەکە گۆ مامۆستا بووبێ گوتی ینی تعریفا دژمن نەحەوجێ حەد کەس دەزانێ گۆ تورک و عەرەب و فارس ئیرۆ دژمنێ گەلێ کوردن داگرکردن لێ گەرەکە ئەم دەستەکێ دژمن ئەوێ گۆ دژمن ئاواکردنە بناوێ کوردایەتیە کراسێ کوردایەتیە و ئیرۆ فشار و خرابینە هەری مەزن گۆبسەرێ گەلێ کورد و کوردستانی دەکردن کسی وقت پکه دوی ملت کرد وی راستی برچاو دینه دوی گله کرد حمید وی پرسش خو بکه پکه کیه ناسنامه پکه چیه دما ام بگنه وی برسوی امی کاربن بگنه انجام نباشتر و امی کاربن یک ریزی مالا کرد برنگ کی باشتر و درستر آوا بکن. بله گلک سپاس جبو شروعکار سیاسی مامۆستا منال حسکو هروها جبو مامۆستا بوبێ ئەسەر نویسکاری باکووری کوردستانی گلک سپاس جبو بەشدار بوونەوە.